سلااوست تماشاوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارەیە ژوارە پێشکەشکەم دە دەستپێکەدا گرنگترین سەرنوچە. ئیرۆ لە دێرکا ڕۆژاڤایە کوردستانê kesayetiyeke welatparêz û niştimanperwer Koçaxweya dawî kir. Malbatên her heşt efserên Kurd daxuyaniyek belav kir, tê de tekez kirin ku peyê dê ew revandine. Tirkiye careke din gef li Rojavayê Kurdistanê kir û got ku Tirkiye dê sînaryoyên din bikarbîne da ku metirsî li ser wê were ji nav birin. Hêzên Rûsî û Emerîkî li herêmên cuda cuda yên Rojavayê Kurdistanê di Libû tevgerê de ne. Dobara slav. Îro li dêrika Rojavayê Kurdistanê kesayetiyeke niştimanperwer û ji binamaleke xebatkar û naskirî di encama nexweşiyeke giran de Koçaxweya dawî kir û çû ber dilovaniya Xwedê. Li dêrika Rojavayê Kurdistanê kesayeta niştimanperwer Mêcer Agîd Axa piştî demeke dirêj ji rûbirûbûna nexweşiyeke giran roja pênşemê 16 çileya 2020 Koçaxweya dawî kir. Ji dernetaybet ji dêrikê danezanîn ku termê xebatkarê Kurd Mêcer bê beşdariyeke cemawarî berferah û amedebûna Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li zêdê wî gundê Zixatê bi xak spartin. Dê merasîmên xakspartinê de hejmarek gotar jî ji aliyê Elî İbrahîm, serokê Xwecahiya Enekesê û Hoşeng Semgamor, endamê Komîta Navendiya Pedekesê û malbata Agîd li ser gora wî hatin pêşkêşkirin. Herwiha li gorî zanyariyan behîdariya wî jî roja pênşemê û înê li pêş mala wî ku li nêzî nexweşxaneya Slêman ya bajarê Dêrikê dikeve dêwerekirin. Kesayeta niştimanî Mêcer Agîd Axa ji dayîkbûyê gundê Zixatê yê ser bi Dêrikê ve ye. Sala 1944 ji dayîk bûye. Mêcer Agîd birayê kesayeta niştimaniya naskirî Kin'an Agîd e ku ji kesayetên niştimanî û civakî yên li Dêrikê û gundewarê wê xuya ye. Gelek caran raserî girtin û dîvçûnê ji aliyê rejima Sûriyê ve hatiye. Yekem car sala 1960 bû ku li gel Doktor Nureddîn Zaza sazînerê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê, herwiha cara duwem jî sala 1963 herî dawî jî piştî raperîna Rojavayê Kurdistanê di sala 2004 de ji aliyê rejima Sûriyê ve hate girtin. Bi barkirina xebatkar û kesayeta niştimanperwer Mêcer Agîd Axa Rojavayê Kurdistanê bi giştî tekoşer û welatparêzekî hêja ji dest da. Elî Umer. Damedebûna heval û endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û serkirdatiya partî hejmarek ji siyasetmedar û çalakvan û xelkên deverê xebatkar Mêcer Agîd di merasîmeke berfireh de li gundê Zixatê ser bajarê Dêrikê yê Rojavayê Kurdistanê îro bi xakê hate spartin. ابو يغمر راجني حتى پرسگری کاملت کرد بیچاره سرکرین هر چهار پارچیم کردستان ده وقت بابل توا کرد برزانی نمر گوتی حتی روزکه امی خادم و خدمتکار ملت خوبن و خدمتکار هوا بن و سپاسی هوا دکن و سپاسیا وتخزمتها قضيه وملت مدني مروفكي وكمامي ميجر ام ايرو براستي خساركي حري مزنا خساركي مزنا ج منطقيرة ج مسألة جواكيرة ج مسألة سياسيرة وجهكي خيايي برپرسن رخصتنين سياسي براين مين خريستيان بارتي وهفريزين بله تماشاوان هێژا niha jî Ehmed Sofî nûçegihanê me ji Dêrikê li gel me ye. Dem baş Ehmed merasîmên xakspartina xebatkar Mêcer Agîd îro li Dêrikê çawa birêve çûn. سپاس دەستپێکê de em daxwaza dilovaniyê ji mamê Mêcer re dikin û hemû xebatkarê miletê Kurd yê ku temenê xwe ew jiyê xwe diber kurdatiyê re derbas kirin wekû tê zanîn îro sibehê saet 8:30 Mêcer Agîd Axa
canê xwe ji dest da li mala xwe li bajarê Dêrikê. Bi merasîmekê girseyî ji mizgefta Hacca Simber û gundê Zgatê laşê Mêcerê Egîd ber û gundê Zgatê birin. Gundê Zgatê jî wekû tê zanîn gundê wayel wir bi xakê hate spartin. Her hêjayek gotinê ku ملاtekî milatê Dêrikê xelkê dorûber tev jî di merasîmê de hazir bûn. Qiyada Partî Demokratîk Kurdistan her wiha Encûmena Niştimaniya Kurdî li merasîmê xak spartinê de amade bûn. Gotin Encûmena Niştimanî ji aliyê Ali İbrahîm ve hata gotin her wiha gotina partî û malbatê ji aliyê Hoşeng Mustê Smo hata gotina partî û malbatê her du bihevre ji aliyê Hoşeng ve endamê Komîta Navendiya Partî hata gotin. Serkirdeya partî hazir bû, xelkê deverê tev hazir bû. Wekû tê zanîn Mêcerê Egîd yek ji wan kesê ku xebatekî dûvdirêj kiriye di xizmeta Kurdiyatiyê de hê di xortaniya xwe de tevlî civata xortên xorta bibû. Dema ku partî hatî de mezrandin ew civat tevlî partî mû di salê şêsta de hate girtin. Dema ku qiyada partî hatî girtin li bajarê Helebê û di pey wê re jî ma berdewam piştevaniya şoreşa Kurdî de bi hemû karînê xwe xizmeta şoreşê hate kirin. Wekû tê zanîn ku Rehbetiyê Kinanê Egîd yek ji wan kesê serkirde bû di partî de û di salên hepî û sêya de bi qiyada partî re ew 8 salama zindanê de her wiha 2004 de ji aliyê Emir Eskerî ve dîsa Mêcerê Egîd hate girtin û zêdetir heyvekî di zindanên rejîma Sûrî de ma. Belê, aliyên û partiyên Kurdî ji bilî pedekesê û enekesên ku te behs kirî, kîjan aliyê bejdar bûn? Partiyên Kurdî em karin bêjin tevayî hazir bûn. Bêhtir yenî encûmen û partî her wiha piyada Partî Demokratîk Pêşvero ew jî di merasîmê xakspartinê de amade bûn. Belê, hindekî behsa jiyan û xebatkar Mêjer dixwazim tu ji me re bikî, çawa cihê xwe di nava civaka Kurdî de li Dêrikê çawa cihê xwe digirt? Wekû tê zanîn malbata Resul Agayan malbata Egîd malbatekî kevnin çi di cihê botda de çi li bajarê Dêrikê devera Dêrikê cihek waya taybet aliyê civakî de hebû. Her wiha Mêcerê Egîd yek ji wan kesê ku hej rewşenbîriyê kesekî xwendevan bû heş xwendinê bêhtir dikir û her wiha rexnê wî jî di aliyê yenî çi aliyê civakî bin çi aliyê siyasî bin bi eşkere digol lê her demî piştevanê partî û bizava azadîxwaza Kurd bi giştî piştevaniya vê malbat ji waran nerawestaya. Tişta ku karîn dikirin ji piştevaniya partî û bizava azadîxwaza Kurd de her wiha şoreşa Kurdî li Başûrê Kurdistanê ku çend cara Edrîsê Herdemsaq dîtine her wiha Serok Mesûd dîtine her wiha dema ku Kinan li Helebê Serok Mesûd we rengekî taybet hat seredana wa kir. Her wiha peywendiya wa ya aliyê mirovatî çi aliyê Rehmetiyê Kemal Ehmed Derwîş ku sekreterê partî bû eva teva hêlîş ku cihekî taybetiyê vê malbatê civaka Kurdî de hebe. Belê, Ehmed merasîmên şînê yan jî bihêdariyê li ku derê hatine vekirin? Merasîmê şînê li bajarê Dêrikê ne li pêşiya malê ne yê îro dest pê kiriye merasîmê şînê her wiha siba û dizba jî berdewam bin. Belê, gelek spas Ehmed Sofî nûçegihanê me ji Dêrikê gelek spas li ser zanîariyên te.
ایرو مالباتên her heşt efserên Kurd li gel rêheval û ajîkarê wan daxuyaniyek belavkir tê de banga diyarkirina çaranivîsa wan kirin tekeskirin ku ji aliyê PYD ve li gundekî Dêrka Rojavayê Kurdistanê hatine revandin. Malbatên her heşt efserên revandî daxuyaniyek belavkir tê de tekeskirin ku her heşt efser li gel rêheval û ajîkarê wan di rêkefta 18 Nîsana sala 2013 de li Dêrka Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYD ve hatine revandin. Daxuyanî wiha destpêkiriye ku di dema dawiyê de axaftin li ser nêzîkbûneke Kurdî û yekhelwestiyê bi bangekê ji fermandarê Qesedê Mazlûm Kobanê zêde bûye û berbelav bûye û di vî abû çarenivîsa revandiyan bihate diyarkirin û serbest berdan. Lê Qesedê daxuyaniyek belavkir tê de ragihand ku her 10 revandiyên ku enekesê banga diyarkirina rewşa wan kiriye weke qurbaniyên şer bi nav kiriye. Daxuyaniya malbatên efserên Kurd aniye ziman ku ew wek malbatên efseran û rêheval û ajûkarên wan ku li ser destê PYD di 18 Nîsana sala 2013 de li ser sînûrê Iraq û Sûriyê li gundê Swêdiyeyê Dêrka Rojavayê Kurdistanê hatine revandin û ji hemû partiyan ve hatin paşguhxistin û enekesê xwe jê da aliyekî namayekê ji fermandariya Qesedê re dişînin ku nêzîkbûna ku bang lê hatiye kirin nêzîkbûneke siyasî navbera du aliyên siyasî de wate tevdem û enekesê ne û divê Mazlûm Kobanê weke leşkerekî dest bi yekrêziyê ji serbestberdana revandiyên leşkerî ku ji aliyê Qesedê ve hatine revandin dest pê bike. Piştre bang li aliyên siyasî bike da ku nêzîkbûnekê û rêxweşkirinekê navbera her du aliyan de biafrîne. Efserên Kurd yên ku hatine revandin ev in: Emîd Mihemed Xelîl ji bajarê Babeyê Rojhilatê Helebê, Aqîd Mihemed Heysem ji bajarê Efrînê, Aqîd Hesen Oso ji bajarê Efrînê, Aqîd Mihemed Gula Xeyrî ji bajarê Efrînê, Muqeddem Şewqî Osman ji bajarê Efrînê, Raid Behzad Naso ji bajarê Efrînê, Neqîb Hesên Bekir ji bajarê Efrînê, her wiha Mulazim Ewel Adnan Barazî ji bajarê Kobanê. Tevî derbasbûna nêzîkî 7 salan li ser revandina wan lê hîn jî tu daxuyanî ji PYD nehatiye derxistin û tu agahî û zanyarî li ser çarenivîsa 8 efserên Kurd tune ne. Belê temaşevanê hêja niha jî ez ê berê xwe bidim mêvanê xwe Birêz Abdurehman Apo endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ku li vê derê bi me re amade dem baş Birêz Abdurehman. Dem baş tu bixêr û selamet bî. Dem Birêz Abdurehman efserên Kurd çawa hatin revandin dixwazim tu ji me re behsa hûrgiliyan bikî. Di serî de ez serxweşî ji malbatê Amê Mêcer dikim Belê. û serkirdê Partî Demokratîk Kurdistan jî dikim û serkirdê Encûmena Niştimanî Kurdî ez bin bila serê we sax bê Belê. rihma Xwedê lê bê Xwedê af bike. Belê. Efserê di Kurd bi rastî yani me mijûl dikin aqlê me zêdetir mijûl dikin ji ber ku çaranivîsê wana heta niha ne aşkere ye di 2012 heta 2013 efserê Kurd ê di perçebûna ji leşkerê di Sûrî Belê. xwastin tişkî ji xwe re ava bikin û bi ser refê Encûmena Niştimanî Kurdî Belê. yani wana ji xwe re kir nîşan Encûmena Niştimanî Kurdî û komîta xwe jî ava kirin. Nav li komîta xwe kirin Encûmena Leşkerî Kurdî. Yani ew beşê leşkeriye ji Encûmena Niştimanî Kurdî wana hesibandin û wilo jî xwe damizrandin. Ev 8 kes bûn. Dûra jî ew Neqîb Bêwar Mustafa ew jî perçebû ji leşkerê Sûrî. Bi tûnekî Ketîba Salaheddîn teslîm bir. Xwe Ketîba Salaheddîn hinka ava kiribû. Hinka ev ser leşkeriya ew ser Xweseriya Demokrat ve ava kiribû. Partî Kurdî din ava kiribû lê wextek Neqîb Bêwar hat ev serkirdeyê wê kir û ew jî dan alîk. Tevlî encûmanê nebû. Encûmena Leşkerî Kurdî nebû. Wexta dest bi girtinê xelkê kirin û dest bi serkirdê Partî Demokratîk Kurdistan jî kirin. Yani yek jî ji wana ez. Bi rastî a girtina a yekem ewilî a min ji sisî heşta 2013 bû.
و چاغ انجمن لشکری کردی ابو يعني اوجي وك لا به حلب کار خود دیدن لا 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 بسر حلبي بايا بله. منطقه شهر جارت بيجن او راعي او دار بله. الوداري اواكر دوي قرت نمدا اف كونيتا او انجمان لشكري كردي و چاغب كار خراب بيتري ام حشتي و شش كس جاواله بارتي ام هاتن قرتن بارتيا و چاغي يكيتيا سياسي اجي عندما لجنة عليا يكيتيا سياسي هاتن بياقين قرتن دراجي توانا اوي تشيبو او برج عبدالو ازبرم ودراجي توان شيكر دوي دانيدا انجمانا لشكري كردي بكاري خرابو بواجبي خرابو تيكيل التاف ياباكا او يابا جارات بيجن كير رونشتن شيكرن اجد حبسي من زمن ازو هفالد ما براستي بشتي يازدار روجان دا يازدار روجان كاري وانا بسركت و داخازه بردانه نکرن و ام بردان و چاقیج بری ام بردانه و بری افتش سری بود ده 16 آذاره ده گرک خو پیشاندان چی بود لعفرینی جی چی بود لجنریسی جی چی بود لشارا جی چی بود لراجو چی بود حتی لپرده ورا چی بود جو بردانه ما بله اره دوی دانه ده لمخصف چیا او الهولی چیا بله او انجمن لشکری لقل افسر او لقل هيزن يابا كارو نشتن وداخازه بردانه نكرن وبراستيجي مقدم شوقي عثمان ويتشاقي حاضر بو هات بمارة تش زنداني هات بمارة رونشت مقدم شوقي عثمان هات رونشت وقونا فرو دمك دن ان شاء الله وانا ورن بردان وارت افدري قرتني سياسي قرتني كسد وكوه مش خارج بينن يعني قدوة وانا جدوت وانا دقوت ام دبينن قدوة وان انجمانا نشتواني كردي وان ريباري منا ام واجبه واركل سرما قاربا ام و بردن براسيجي كار وانا بسركت ام بردان شما دو دمتا بردوامی بکاری خواه نکرن تگوت انجمن لشکری هات دامزراندن بله شما او انجمن هات راوستاندن دي اسكش ترى بيجن دي وقتا قهاتنا لقال ياباك او ياباجا او ياباك از بيجن بار برسن وانا قرونشتن دورا او بار برسن ياباك براستي بدون كيدن فرادان استاندن بانجمانا لشكريرا خاصة جهد بالشلينا نامينه وكوميتك الحالي خو كوميتك الحالي خو حمي عسكر الكرد اد لشكر سوريا اد بارچه بوارن الجموانا والجموانا جي هيزك هبو يعني براستي بتوندي بروي هاتن او تهديد كرن قاف قر باردن وانا يعني يك جي مقدم شوقي عثمان جمراغوت براستي ام يعني يا الشارع ما بك يعني كيتك هذا الشارع براكوجي بخو يجي اكيد شواب نظام انجمانا مدبر بفابينو خطري ده رابو دورا او مقدم شوقي عثمان هات العفرين رونشت اشتوي بهيفا كتنبو برازدار وجا وعقيد محمد خليل العلي اوجي شو قندي خو قندي وي كفر صغير جرد بيجن بحزد عثمان جي اوجي شو قندي خو بيني او قلنا جدوى وقتها ده ند بن دستيه باكي دابن جدابن يعني او قلنا ند بن دستيه باكي دابن وانا حاضر ذكر بر كو او دفري عفريني تبلي شورا شبه وبراسي جي تبلي وقت سياسي حالي عسكري جي تبلي به جبر كو حالي سوري جي تبدا ببلشكري حالي سوري تبدا ببلشكري وانا خاص اف دفري عفريني ببارزن وك واركك لسر وانا اركك مجتمعيه ببارزن لمخابن ديرا ياباكا وريجيم بتوندي برفانا هاتن وجاب بلاك بله دوي دانه ده بله برز عبد الرحمن خصوصا دكلم ببینی اگر اسامه برازي آماده او جي برای ملازم اول عدنان برازي كو یک جي افسرین کرده بخواج خلقی کوبانه اگر به هفکار مد بيجي آماده برز اگر آماده به جاردن می وگر جام اسامه برازي دا کام بزار بن چه زانیاری لجمعی هنه دما کو او افسرین کرد ج حلب در کتبون
چند کس پیرا بون؟ للدفر جرت بيجن نهاي الشهبة جبرنا دركتن نش حلبي لو داريخ آمده كرن در كرن بشتي ساكرن حمي داري جار هاتن قرتن جوي لشكر نارا بهابرا تيكيلي كرن ما ياجه تنبو يعني طبي تيكيلي كرن للتف تذهبدو وتشون دفره نابلد بالشهبة وجوردا جي سالون قرتن او سيرفيس براد بيجن او تشد بيجن چاردا كز كابنه او قرتن جراد بيجن ج شوفيرا حجي هفالي حجي او اجوكار او شوفير اجوكار او ج دفريا جعفريني بو نا جعفريني بس نيزكي قندي بابيا او جراد بيجن حجي جراد بي تقول زنياري مراكرنا او هفالي حجي او بسر بيدا بايا او كس بسر بيدا بايا او جي حاطن رافانديا او جي رافانديا او فيرالي نشتن وهاتن حتى ديريكي تليفون دوانا تشتي وانا هبن حتى ديريكي تليفون هبن لقال خدانا خو اخفل يعني ياك جاء عقيد محمد خليل العلي او اخفل قال كوريخا قو ام جشتنا ديريكي دو راجع كتبو باش لقولي باخوانيا ام بيجن مالباطن افسرين كرد بتدا هاتيه كو مرافقه كان جري هفالك بوان ربو او كي بحثا كيدكن جبلي حشت افسرين كرد واجوكار سايق دبجن يكدي بوان رهبو او مهربو قاچاقجيبو كيبو بري او شوفير ويكدن وحشتن بل تشتبيا شوفير هشتن وحشت اذن هاد بردان جحلة بيدا حتى ديريكي وقت موجود قالك تليفونات وانا جهبون لقال خداني خواجه دا اخفين درد بون لديريكي او بيواندي وانا قطبو ديرا زانياري قر مرا كرنا ودار كرنا دويدا ميدا جي ازد بيجن يعني شازدي شارات نقرتن شازدي شارا 10,000 و سيزدات نقرتن اجي دتشاري شارا داتم قرتن بل قرتن يعني از دبين تيكلي كاد نافاري قرتني من وانا دا بخا از تدي كاركي من السياسي از اندامي مكتب سياسي بم از اندامي لجنة عليا اتحاد سياسي بم كاركي سياسي ذكر بس وانا خبصر انجماني بعد حسبان ما دديتن ما دديتن ابو تشاوا لديريكي هاتن رافادن تشاوا هاتن قرتن او يكسر شوفير او اجوكار بونارا وحتى دليلي وانا يعني نبني شاني وانا هاتن يكسر هاتن لسر ريبندك اب هيدا يبقى جرد بيجن او تشد بيجن او ريبند وانا دودري نفيس جوانا برن ناس نامه جوانا برن چون شاني مزني خوبكي قبري خوبكي و دو راجي قوانا دينن او دينان او ريبند مؤكده يبكيا دينان جوداري شبكه هيشتن شبكه لديريكي هيشتن ودو راجي فك هاستن كداري چلاغا او جوادي جرد بيجن يعني تعريب كرنا او فقران چلاغا لچلاغا مان وهنكب تشاف ديتن لحبسي وانا نابلدن بيدا دي حبسي وانا دابون وقتا يك جوانا يك جوي افسرنا حسن اوسو او حسن اوسو يك جوانا هيا مقدم وقتا داري او عيب مثلا بيت الماي او تواليتي يكي دبيني يك جعفريني جيراد بيجي دبي او دبي ام افسرد كردن ابوجيا ام الفداري قرتن بلا ياج مهبي او كرداجي دركت طبعا قندي عفرينيا وقتا قوري امي بدن ناسين ان خوشه او دمركو ج قندن حلبة دهاتن ديريكي دخواستن ورن كدري يعني مستوان بريوان لكدري بو تيكيلي اللي قال لهم كاكربون الفداري لكردستاني نا او حالة فرمي بو نا حالة فرمي بو حكمة إيرمي كردستاني يا بارتي ديمقراطي كردستان هناك قال وانا
آخفي وقوتن جوانا يعني ورن خاصة ورن ورن كردستاني ورن خزمتي كردايتي خوبكن ورن خزمتي كردايتي خوبكن نچون تركيا نچون لبنان نچون دربدن نچون دافربدن خواستن ورن كردستاني وتبلي بشمرقي دروج ببن إنولو بلان كربون بله ليه بله أو نچو سري باشه برز يعني بشتي حف سالان افنيزيكي حف سالان دبه كو چارنويسا وان ندياره لقول تيكلين و بمالباتن وان را بله داوي زانياري چنه يعني تلفونك ام بيجن بيوانديك تشتك هاتيه زانين هاتيه اشكرك بخدي أو بهزاد نعسو بس ما ميميا بله جناوي قلك ديشي قلك غازنج ذكرن دقول بلا بس الناس بكن لكويا وهن بقوا مدنا يعني خوشة يعني بقوا مدنا اللي خوش بيني وانانا اف كوري بس باسم هيا كوري محمد خليل العالي العميد يعني بقول كفر صغيري اوجي قال من اخ في دردكي اوجي دبيجي بلا ناس بكن بلا زانب شارع مسيفاناتشيا تو كسيوان خو غاندنا بيديانجي قصد ام بيجن تشتك جوان خواستنا كو بله او كسد تربيشة او ضابط كجوداريه بله او بكر حسين بكر او تش براوي وبافي قالك بيوانديل قال بيادا كرن وريفابريا خسر وتفدمي وهات الراجل زيريج وقوتنجي ام تاكزدكن كريماد حبسي چلا غادايا او راستي يعني برنك وانا رقو تبو عند خازم كوري خوب بين عند خازم انا بكن بس شاري وانا نذكر شاري وانا اذكر او دبرن حبسكي او زندانكي فالا ذكرن قلت اف بنرن حبسينا فانا دانا لتنا تيكي ولو شينا برز ابو مالباتن افسرين كرد نهال كدرينا روشوان شوايا بخد روشوانا خرابه يعني يبجي او كوري عميد محمد خليل العلي للتركي دبينن مالباتي وانا ديا وانا براكي وانا شهيد كات يعني جبري بالدمكي لقالك وروشه وانا خرابه تيكلي ذيك اللي قال منو دار ذكن لي براسي ما نقارب ام تشتي فيرا بكن وجبرجي يعني دبيجن ام كرد وام دخاتي كرديات يدن وام لسر بازا برزاني نمرن لي بلا روشه وانا حتى نها خرابه ان شاء الله سر باشا بريزابو چته پیش بینی کرن اگر ہے کوش بو رژیم هاتب راداس کرن یان هیجی حطنها لجم لزندان پیاده دانه اسف جودا وفرق ناك بدون بري رژیمی پیاده دا يكن هبدا كاملين اف سلطه الوكاله اف وكيله ابدا يعني او لجم رژیمی بن لجم پیاده بن يكا يعني از نمونه از خابينم از حبسي اب جياده بن پیاده نابليد بن مساكر اد حبسي رژیمی دانا از هاتم حبسي امن الدوله لحلبه يعني يكسر فرق جدانينا براسي جم پیاده بن جم رژیم يكا لي بلي جم رژیمی از يعني از قومان دكم بيتر دابن رژیمی او رژیم جي تزاني كتشاوا ديك من قدرة قادر خذيها بو اجمرني هاتم مش حبسي اجمرني هاتم نش زندان ونش حبسي از هاتم لي بالي وانا جي وقتا قورن جمرني هاتنا بله برز عبد الرحمن كبر برصد بر ديار كرنا چار نويسا وانده بيقومان ده صلاة الكرسانة السوري سلطة الوكالة او بر برساج بر ونافا وشارنسي ونافا او قركة اشكرا بكن جبركو يعني او قرطي ومسألة قرطية ودر قركة ببينو بديهية مش يك شرطك ومرجك حالة يك ريزيا كردي ونظامتش او يك ريزيا كردي ما بيجي براستي قالك تشتانا بنوي قركة بكن يعني الكردية خد دعوت كن بارتي خابكن بارتي ناستانا كردي جرا بروجا خابكن بروجا نتوي كردي جرا يعني افتشتكوكنينا ونقارن بكن ونقارن خطيكيني خرج قنديلي ببرن يكي تشاوا يكي تدارش بخلكي دخول بينن اصلا بروجا وانا ببرسا بروجا وانا كوكنا نتويا بروجا وانا كوكنا نتويا او وقت نتوي الخادكن وقت داعش اسلام الخادكر نصر اسلام الخادكر وخارج اسلامات جدوره
اف جي نتوا كرد لخوا دكن ونتوا كرد جي دورا اف ناخذ اف بو وقتين دادكن يك رجا كردي بري انجمانا نشتباني كرديه لسر خويا الدرا البت رجا فابي وفابي جد دنيز الدادا جبركو انجمانا نشتباني كردي تنو كركرن يعني تي اعتراف كرن بنودو حج دولته قالك دلفي حالي خوي دبلوماسي البيشا ملات نونرتيا ملاتي كردكي يعني زي تري حيشتي حفتي نونرتيا ملاتي كردكي او داخازا حالي بكي او هالجرج بروجانا تاوي كردرا او كاري بروجانا تاوي كرد اما ببنياك ونابنياك او خذي بروجا نا فاينا بلاد بسلطه الوكاله پرز عبدالرحمن آپو اندام کمیته نافندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا گلک سپاس بو بشتر بوناتا سپاس وزیر برافانی یه ترکیه خلاصی اکا جارا کدن گفل روجاوای کردستان خوار و گود که ترکیه ده سیناریون دن بکاربینه داکو گفل ماترسیین لسر اولکاریا ترکیه جناب ببن جارکدن برافانیا تورکیه گفل روجاوای کردستان خوار و دبیجه تورکیا ده سیناریو ندن بکاربینه داکو گف مترسیین لسر اولکاریا تورکیه جناف به لیدوانکا روزنامه‌وانی دل پیشنونرین آلافین راگهاندنه لی انقرای روژا چارشمه وزیر برافانی تورکیه خلوصی اکار راگهاند تورکیا بریانها تکس کریه او رینادا تروریست دورن سینوری به تورکیه را کنترل بکن اپراسیونا تورکیه جبر و ارمانجی هاتف جی کرن لگوری کو اجانسا انادولیا تورکیه و گوهستیه اکار آماجه کر کو اگر استفزازن یپگه لباکوری رجلاتی سوریه رانوستن تا پشتی پیوندیان با آلیه روسی را تورکیا ده بری خواه بده سیناریوین دن لشونا ین نهاتینا جیبجی کرن داکو گفان لسر اولهی خواه تیک ببه هروها آکار آماجه بپشتوانیا امریکا جیپاکی را ده سالین داویه ده کر گولگور انقره یپگه بخصنه که تروریسته گوت کو تانها پنتاگونه به 3000 برهلگرین بارکری چکو آلاوین لشکری پشتوانی کریه هروها 4500 بالافر بارکری بچکان پیشکشی وان کریه. ده داویا لدوانا خدا وزیر برفانی ترکیه خلوصی آکار گوت کو ریکفتنین دنابارا ترکیه و امریکا ده در باری باکوری سوریه نهات نجیب جی کرن. ترکیه کار به امریکیان را سر درجهیا 49 روزان دوی درباری ده کریه لی هفده میوه که امریکا پشتوانیا تروریستان بچکان را نوستاند. و نجی تروریست جدفر نزیک جسینور ترکیه وکشیانه. وجبر ویه که ترکیه دفره آرام لسر سینور خواه بدریجهیا 145 کیلومتر کوراهیا 30 کیلومتر آوا کر. درباره رکفتن گریدای روژاوای کردستان بروسیا رجی آکار داخویانی کو دفره اپراسیونا ترکیه چکدارین حسده هاتیا والا کرن. لید همان دمه ده استفزاز و توباران و ایریشن تروری تین انجامدان و تاویویجی دورین هفوش تین انجامدان بردوامن. کاروانکە لەشکریین هێزن رووسی دەرباسی ناوەنددا باژارێ قامشلۆی ڕۆژاوای کورسانی بوون لە گۆر کۆرتە ڤیدیۆیەکەی کو ئاژانسا ئارتی بەڵاو کریە کو بدەهان ئۆتۆمبیلên مەرتالکirî û bar hilger û ambulans û tank û alavên lojîstîk yên Rûsî derbasî nava bajêr bûn. Ji aliyê peykerê Hafiz Esed serokê beriyê rejîmê derbas bû. Berê xwe da bargeha Rûsî ya ku li balafirxaneya Qamişlo. Li gor artî dibêje ew karwana Rûsî ji Helebê hatiye Qamişlo. هەروەها رووسی هێزên xwe ji bo her du bajarên Dêrîkê û Rêmilanê şand. Kerwanek ji hêzên Rûsî yên ku li firûxaneya bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê bicî bûne, berev her du bajarên Rêmilan û Dêrîkê ve birêketin. Li gorî ji derên medyayî belavkirine ku Rûsyê kerwaneke leşkerî mezin ku ji 5 otomobîl û tank û zêrboş û barhilgiran pêk dihat ji firûxaneya Qamişlo, berev bajarê Dêrîkê û Rêmilanê ve şandin. Derbiderên kampa Waşûkanî ya ku li gundewarê bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ku dibin rêveberiya PYD de ye, daxwaza dabînkirina pêdiviyên taybet bi zarokan kirin, gotin ku rewşa zarokan li kampê gelekî xirab e. Derbiderên kampa Waşûkan ya Rojavayê Kurdistanê daxwaza dabînkirina pêdiviyên zarokan dikin û dibêjin pêwistiya wan bi alîkariyên taybet bi zarokan heye.
دربدرên kampa û şûkanî li gundewarê bajarê Hesekê ku dibin rêveberiya peyedê de ye, daxwaza dabînkirina pêdiviyên taybet bi zarokan kirin û li gorî jêderên ji neşteciyê nava kampê de bi taybet dayîk, gilî û gazindên xwe radigihînin û dibêjin ku piraniya alîkariyên ji rêxistinên mirovahî têne pêşkêşkirin ji bo kesên mezin û gotin jî ku rewşa zarokan di nava kampê de pir xirab e û pêwîstiya wan bi şîr, derman, çareseriyên pizîşkî û pêdiviyên zivistanê heye ji ber werzê zivistanê ye û serma pir bûye. Piştî êrişa Tirkiye, grûpên çekdariyên bi ser ve li ser Rojavayê Kurdistanê û kontrolkirina hin bajarên Kurdî ji aliyê wan ve piraniya welatiyên Kurd derbederî bajarê Hesekê bûn û li dibistanên Hesekê neştecî bûn. Piştî wê bi demekî kampa û şûkanê ji bo wan hate avakirin û hejmarek mezin jê derbederan li kampê hatin bicîkirin. Rêxistinên mafên mirovan jî ji ber metirsiya rewşa ewlehiyê li bajarên Kurdî navendên xwe girtin û ji Rojavayê Kurdistanê derketin. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî jî ji destpêka têkçûna rewşê ve berdewam karwanên alîkariyan dişîne Rojavayê Kurdistanê ku duh jî karwana heftaniya alîkariyan derbasî Rojavayê Kurdistanê bû û bi ser 1100 malbatên kampa û şûkanê de li bajarê Hesekê dabeşkirin. Balyoza dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li Ewropa Awad Mistefa ragihand bû ku pêwîst e careka din civaka navdewletî vegere nava kampên Rojavayê Kurdistanê. Bi taybetî yên derbederên ku di encama êrişa Tirkiyê de hatine avakirin. Ji ber ew di rewşeka gelek xirab de dijîn. Her wiha Awad Mistefa tekez kir û got eger sedema nehatina rêxistinên navdewletî û biyanî ji bo Rojavayê Kurdistanê xirabbûna rewşa emnî ew e dezgeha Xêrxwaziya Barzanî amade ye tevahiya alîkariyên ku rêxistinên navdewletî û biyanî bi niyaz bin bigihînin derbederan ew dê bigihîne derbederên Rojavayê Kurdistanê. Yekîtiya Jinên Kurdistan Sûriya Şaxê Hesekê semînarek rewşenbîrî bi rêxistin kir. Li gor Rûpela Yekîtiyê Belavkiriya Duh Çarşemê semînareka rewşenbîrî derbarê hêza jinê û kilîtên jiyanê ji aliyê rahênara keç Hêlîn Mehmûd ve ji hejmarek endamên keç yên Yekîtiyê re hatin pêşkêşkirin. Di semînarê de Mehmûd li ser hejmarek babatên girêdayî kesayetiya mirov û bi hêzkirina kesayetiyê li ba jinan û çawaniya komkirina hêza derûnî û ramanên mirov û xistina wan di xizmetê de axivî û li gel beşdaran got û pêş kir. Nirxê dolarê Amerîkî li hemberî lêreya Sûrî di buhabûnê de berdewam e li gor jîderên aborî ragandine ku îro li bazaran nirxê 1 dolarê Amerîkî gihîşte 1120 ji bo firotinê û 1115 ji bo kirînê. Her wiha nirxê euro jî bilind bûye ku 1 euro bi 1220 lêreyên Sûrî tê kirîn û bi 1230 lêreyên Sûrî tê firotin. Şaxê Yekîtiya Xwendevanên Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava li Kampa Dumîz xuleka rahînanê ji bo ciwanên Kampa Dumîz ya peneberên Rojavayê Kurdistanê li Duhokê vekiriye. Peyamnêrê me li Kampa Dumîz hindek hevdîtin derbarê wê çalakiyê de ji me re şandine. Em ê bi hev re bibînin. يروم الشهادة خوي إعلامي مستاندن مسباسي اتحاد طلبي قلك يتكن ومسباسي مع مستخوى عبد الرحيم مقصود تكن أم قلك أم علم عندهم قلك ما استفادة في دورة خمكر أم معلمين إعلام القديم ومعلمين إعلام الجديد. رخاوة ما بترسل دوراتي خولي قش بيدانا مروفية وبشكي راجهاندن يجي امتد دورات عددن. فدورة ما يا ما درباس بي سر راجهاندن يبوق راجهاندن يا كفن يانو. يبري شوا راجهاندن ذكرهم ينها شوا بون يبري شوا مثلا فكري خو نريني خو دجهاندن خلكي وينهاجي شوا شيء وشوا تطور شيء وي مثلا تلفزيون وانترنت أم شوا تعاملي بير بكين وظيفة إعلامية شيء أهمية شيء أم شوا نية خابادين
چاوا کار فکری خوی درست بگینن خلکی اجبیلی و ناجی مهنکی بحثا تقریری جوار کرد تقریرا خبری چاوا چه بکن چاوا بنویسینن یادی ترجی چاوا القاء جی بکن يعني بشكل جرأتها واشي بسر كاميري وسر قوتنا وخطاباتها يعني بقشتي تشتي اساسيات شيء سركي مجوار بحسيكر طبعا ما تشالاكي امبير ابون بهفكاري قال اتحاد طلبي منظمه ان ال بي قال اتحاد طلبي وسباسياوتك بله تماشاوان هجاب وی او هم گشتن داویا بولتن خوا دوباره سنوچا می بیرا بینن ایرو لدیرکا روجاوای کردستان کسایتیه که ولات پارێز و نیشتیمان پەروەر کوچەخۆیە داوی کرد. ماڵباتên her heşt efserên Kurd daxuyaniyek belav kir, têde tekez kirin ku peyê dê ew revandine. Tirkiye careke din gef li Rojavayê Kurdistanê kir û got ku Tirkiye dê sînaryoyên din bikarbîne da ku metirsî li ser wê were nav birin. Hêzên Rûsî û Emerîkî li herêmên cuda cuda yên Rojavayê Kurdistanê di li bû tevgerê de ne. هر شاد و بختور بن.